svoj zvuk tih parnih lokomotiva, zvuk prelaženja preko pragova, jednog stakata koji se stalno događa, koji ulazi u uši, koji uspavljuje. Voz ima stalno neke nove ljude, voz ima male slike, fotografije koje su iznad sedišta, koje podsjećaju na neke krajeve koje bi opet ljudi želeli da vide ili su ih već videli. Voz u mom filmu takođe postaje jedno biće za sebe. Ta lokomotiva, ona u mom filmu, ona diše, ona uzdiše, jeca, ona kašljuca, ona pušta dimove. Voz postaje jedno živo biće. Mislim da ni autobus, ni avioni, ni kola ne mogu biti to što je voz. Naši vagoni su imali platforme i sa leva i sa desna, slikanje u vožnji, otvaranje plafona, montažni zidovi i sve to trebalo da se napravi tako da teče brzo i tehnički ispravno. Izabrao sam voz kao jedno stvarno od najromantičnijih prevoznih sredstava. U vozu su se ljudi morali, hteli ili ne, brzo da upoznaju. Sedeli su jedan preko puta drugog na 20 cm, gledali se u oči i na neki način su ti vozovi bili neki Freudovi kauči. Tu su se ljudi vrlo brzo opuštali i govorili o sebi najintimnije stvari. Ti pobeže, neće ti ona ništa. Obavezno ponesi ono belo odelo što sam ti ja kupio. Tvoj brat Vuko. Žao mi. Nisam hteo da pravim film u kome ima mnogo psihologije, psihologizacije i te vrste odnosa među likovima. Likovi su na neki način vrlo sažeti, oni su u krokijima. Međutim, tim ljudima, iako su, tako da kažem, mali ljudi, nije oduzeto pravo da razmišljaju o velikim temama, o velikim filozofskim temama, kao su život, smrt, ljubav i slične stvari. Probamo kadar, u vagonu, sećam se, ja igram mašinovođu, čak sam vozio lokomotivu, eto, i za to Lazaru hvala. I sad na probi ja kažem, Lazo, nije mi ovo što ja radim, nije mi nešto, šta misliš da izbacim ovo što sam nakalemio na tekst? On me gleda ovako, moram ovo ga imitirati. Pa rekao, šta misliš, Lazo, da ja to da uradim? I ja ne bi. I eto to, shvatio sam da to što radim ne valja ništa, onda smo zajedno razgovarajući i dogovarajući se došli do pravog rješenja. Pa nemoj da pušaš. Sediš na vatrometu. Unutra mi je vatromet za sinovu svadbu. Nemoj da pušiš, ili čuješ? Dobro, ajde, baci cigar, dobro. Dok sklone tu pušku sa Jorgana zastavlja, to je masno. Pa jesam te molio, le. Sklonit ćemo. Ja Pišući scenariju, ja sam mislio na određene glumce. Mislio sam prvenstveno, na primjer, pošto nisam znao ko će igrati Carmen, mislio sam na Makroa, njega sam znao. Dragan Nikolić je bio taj koji je od samog početka, znači od začetka moje priče, mog scenara bio uvek u igri. Na neki način sam pisao celu ulogu u odnosu na njega. 21-7 prvi. Radmila sad! Nema riba, devojka! Čuti kao riba i na sumi u vodi, lepotica Carmen! Ajmo, narode! 700 dm! Otvorite se! Striptease pod vodom! Lepotica Plavuša Carmen! Došla iz Sibira! Idi dalje! Volgom, Dnjeprom, kroz Crno more, do Dunava! I ovde je sada... Koliko god da sam u fazi priprema sa Lazom pričao, u stvari shvatio sam da sa Lazom praktično ne treba pričati, sa njim se na sasvim drugi način komunicira. On vrlo čudno, tako reći telepatski, prenese neke stvari. Ajde još jednu probu, ajde. Ne boj se, ja sam seksualni manijak. Ti seksualni manijak, vidi koliki silne, stari život. Ajde, da izviniš. Nemoj da čekaj, viš ta pauza je velika. Ne, nema pauza, odmah, ajde. Ajde, ispočetak. To je teško interesantno.
zato što on ima veliku energiju. Ako vi zajebete, znači sve ovo otpada u vodu. To je genijalan čovjek, kao muškarec, kao glumac, kao reditelj i kao producent filma ljubavi. Kožan čovjek traži u životu to što za njega najbolje. A ljubav to je čudo u životu. I zato film ima poetiku i muziku. I to je dobro. Ja mislim ona i žene i djece. Zato ona igra svake minute sa svakim čovjekom. Ona hoće imati dobar život, hoće da vole, hoće da bude slatka i lepa, traži to, ali ne može da najde. Savo, koji je u pravom smislu jedan mali, veliki čovjek, glavni junak ovoga filma, je čovjek koji se ne boji svojih osjećanja i koji to smatra hrabrošću. Smatra hrabrošću, svoju slobodu da pokaže svoje osjećanje. Kako sam vas video, tako su mi se noge potpuno oduzele. Čuo sam da ne možete da govorite. Stvarno, mnogo mi je žao zbog toga, iskreno. Ali, evo, goreo kao žar od ove cigarete, ako što ću vam reći, ne ide direktno iz mog srca. Direktno iz moje duše. Evo ja, da Bog da nikad ne izađem iz ovog voza, da Bog da moju majku nikad ne sahranio, ako ja... Sa mnom je gotovo. Meni nije bila važna projekcija određenog lika, znači, niti mi je neki lik mogao biti izdvojen kao posebno važan ili da ga na neki način, bilo je zanimljivih kostima za realizaciju, ali ono što mi je bilo zanimljivo jeste spoj likova i rad na tome da se oni nekom logikom i nekim svojim putem neočekivanim zapravo spoje. Jedan pa sam zaplakala, ružo moja. Gospodo, neću da smetam ako može malo tiše. Majka mi je jutros umrla. Na licu mesta smo menjali scene, Laza je svaki dan donosio nove umetke u scenariju, jel da, odnosno te naše scene pijanaca. Zatim smo sami nešto improvizovali na licu mesta, uglavnom se to njemu dopalo, 90%. Prihvatao je, bio širok prema nama i mislim da smo napravili sva trojice pijanaca, Jovica Listovski, Cvija i ja. Ako ne dobre, onda sigurno u nekom našem, jel da, opusu, što se kaže, drugačije i nove uloge. Bate Živinović također, sa kojim prvi put radim kao reditelj, ali ne i posljednji put, me u ovom filmu stvarno potvrdio ono zbog čega on igra uliko filmova. Nije to njemu prvi put. Gdje on ode na onu stranu tamo? Preko krova, ne brani. I on komanda da se rka po krovu zbog jedne ženske. Zaljubljenje, a to je isto. Da niste vi ljubomorni? O, Gospode. Jako je tolerantan, hoće da sasluša tuđe mišljenje, hoće da čak usvoji tuđi predlog ako mu se uklapa u film. Neverovatno budno i svesrdno gleda glumca dok igra, a to je dovoljno hrana za glumca da da sve najlepše od sebe. Mi smo krenuli da radimo film na jedan zanimljiv način, da kadrovi se snimaju onim redom kako će biti i u filmu. Desila se jedna stvar, da je tad film počeo u stvari da se rađa i sam kao film, kao materijal, da se otima. Branislav Popović, crnogorski glumac, me je gledao, vrlo potrošeno da mi saopšti tu vest, a ja sam ga gledao vrlo ljubopitljivo u oči, pravo, razmišljajući u stvari potpuno kao reditelj. Dakle, posmatrao sam ga kako će on da odigra tu scenu, šta će da da iz te scene i da li ću ja uopšte moći da se ponašam kao reditelj u ovom filmu. I shvatio sam da je to katastrofa, da ja u stvari neću moći da budem dobar partner svim ovim ljudima i glumcima koji budu u tom filmu igrati. Ću ih posmatrati stalno kao reditelj. Zaustavio sam to snimanje i taj prvi kadar, ali sam u sljedećem momentu u stvari našao ključ za Savu. Odlučio sam dakle da spojim te neke dve stvari lukavo i da ja i dalje posmatram moje partnere tako, ljubopitljivo, otvorenih očiju, otvoreno, naivno
i da to bude u stvari glavna karakteristika Savinog lika. Carmen! Uplašio si me, budala. Što radiš tu? Ma ništa, gledam te. Šta zbog ljubavi čovjek radi? Puzi po krovu. I sad se smandrljam, gledaj. I tačno možemo da napravimo nestajanje iz kadra. Znači, ajde, znači, voz, sklizne, op, ruke, opa. Satima visim na prozoru. Palo mi je na pameti da uđem kod nje, unutra. Ali majka mi je umrla, nema smisla. Nijedan trenutak u životu nije samo jedno. Dakle, i kada nekome umre, kad mu se dogodi neka tužna stvar, i taj dan ili ta 2-3 dana u kojima je ta tuga najjača, nisu obeleženi samo tugom. I u tim trenucima se događaju neke komične stvari. Akcija! Film Belo delo je, čini mi se, vraćanje u prošlost. Vraćanje filmu koji se bavi emocijom, koji se bavi metaforom, koji se bavi lepim ljudskim osjećanjima. I u tom smislu mislim da je film Belo delo vraćanje mnogo godina unazad svojim stilom, načinom, možda čak i moje režije u tom filmu, glume, fotografije za koju su rekli u Kanu da je sjajna i da izgleda kao neka stara razglednica. Gledajući neke ranije Lazine filmove, ono što sam ja mislio da Lazi nedostaje, bar sa te likovne strane, često mu se nisu videle oči. Ja sam jednostavno imao jednu vrstu opterećenja u tom smislu, ali sa idejom da izguram to, da njegove oči igraju u onom punom svetlu, jer u stvari zapostaviti Lazu u likovnom smislu značilo bi jednostavno napraviti ikonu bez aktera. Si sama? Nikako nisam smeo da to bude preterano uprošćeno, da liči na jednu formu koja bi bila bliska televiziji, da izostane volumen, ali isto tako je morala da bude praktično neka kao freska, kao ikonica, nešto što je moralo da nosi u sebi jednu i toplinu, a istovremeno i volumen. Šta? Bombardovanje? Kako od ozdo na gore? Nevidljivi avioni. Jesu. Pa ne vidi se nevidljivi avioni. Samo ime kaže. Imao sam oko sebe jednu ekipu bez koje stvarno ovaj film ne bih mogao da uradim i mislim da smo svi dobro sarađivali, prosto da smo maštali. Moja uloga producenta je dopuštala u ovom filmu da se mnoge stvari usput i menjaju, prepravljaju. Mnoge stvari smo izmišljali na samom, na terenu i ta uloga producenta mi to nijedan producent drugi ne bi dopustio sigurno. U nekim stvarima smo mogli da idemo do same granice, znači mogli smo donesemo elemente koji nisu tako česti na filmu, a da oni ipak ostanu u nekom domenu realnosti. Glavni glumac, scenarista, reditelj. Šta sam ja tu mogao, a da ne pokvarim sve to što je on u sebi nosio i transponovao. Trudio sam se da što manje utičem na ono što je već sam materijal nosi u sebi. A to je kompletna Lazarova ideja, to je ljubav prema svim ljudima bez razlike. Mislim da sve radi, ne znam. Mislim da ne postoji posao koji on snimajući svoj film nije sam radio. Na neki način sam se igrao u ovom filmu. Glumio sam na neki način i reditelja, glumio sam i producenta i scenaristu. Ili sam ja bar tako mislio. Vidim kako izgleda. Ajde pusti Mjehurić. Mjehur. Dobre, evo. Onda ću ja da vam pokažem ovako prst mali. I onda smete ko ono ludna brašna. Znaš, na mali prst. Takav jedan kad. Ajmo! Akcija! Drago mi je da me je Laza video u toj ulozi. A to znači da je imao instinkta, imao je sluha, da me vidi onako kako me ni jedan reditelj do sada u mojoj karijeri nije video. A to je da igram kurvu. To što je to toliko različito od mene da mi je pomoglo da se u onom
glumačkom smislu oslobodim i da kao da me baš briga kako izgledam i da me baš briga da li se vidi ovo ili ono, tako da mi je to, vrlo je to urađeno sve slatko, onako bez nekih vulgarnosti, mislim ljudi zamišljaju prostitutku, wow, kao fuj, grozno, a one su sve negde, svaka je svoja priča i svaka ima nešto vrlo onako ne vrlo, nego svi su oni, sve one su ljudi, mislim, nije bio nikakav problem što je baš ta uloga u pitanju. Ova debela bi ga smoždila. Crvenokosa je prestara za njega. Crnka je opasna. Ova mala je slatka. Izgleda njegovo godište. Da nisam zaljubljen i meni bi se svidela. Odmah sam znao šta hoću da uradim, koji tip mekoće, koji tip toplote, koji u stvari film ima u sebi i koji sam ja morao da podržim na neki način. Naravno ne previše, da onda ne bi bili preslatki. Tako da u onome što sam ja pokušao da doprinesem filmu postoji i dosta ozbiljnosti. Oni koji se smeju zaboravljaju da su nekada plakali, a oni koji sada plaču, kada se budu uskoro smejali, zaboravit će da su ikada bili tužni. Ali ne može da ti se nešto nađe na čičku kao ovaj tim. Ali ne može da se zove. Odgovornost je bila toliko veća što su akteri, glavna glumica morala da uđe u 12 tona vode akvarijum i da se unutra ponaša prirodno da bi u jednom momentu akvarijum namerno pukao i voda iscurela, a da glumica ostane na mestu gde je bila. Tišina, kad pukne i kad čujete da je puklo, onda okrenite glave ponovo i bežanje na vrat. Kamere! Kamera 1 ide. Kamera 2 ide. Kamera 4 ide. Kamera 5 ide. Akcija! Možemo se razbijeti. Ajmo, tiho. Ton! Ide! Kamere! Kamera 1 ide, kamera 5 ide. Akcija! Jedini način. Ovdje stojiš Jedini način i sve snage. Odavde, ovako. Akcija! Nije trebalo da pukne, pucao je sam. Kad je trebalo da pukne, ja sam okačio neke tegove u neki lanac i gurao te tegove prema akvarijumu, on je udarao i vraćao se, ja mislim, na 3-4 puta i nikako nije htio da se razbije. Gdje mi Kamera 4 ide. Kamera 5 ide. Akcija! Na kraju je i on pukao. Dođi, Balša, molim te, ne mogu, ne, mokra sam, ne mogu. Uložio sam u ovaj film sve svoje, ne samo materijalno što sam imao, što sam stekao u životu, uložio sam sve ono duhovno i fizičko.
Dakle, ja sam se stavio potpuno u službu filma Belo odelo i na svu sreću izgleda da sam preživeo. Pošto je film izuzetno prirodan, sasvim jasan, romantičan, ali ima jednu svoju tokovitost koja je čista za razliku od većine drugih stvari koje danas imamo prilike da primimo. Hteli smo da napravimo isto tako nešto vrlo čisto, muzički, jasno, stilski i kao prvo što smo uradili je da smo uzeli jedan živ orkestar, jedan kamerni orkestar sastavljen od beogradskih muzičara koji su napravili, po meni, izvanrednu kreaciju. Scena sa vatrometom i izjavama ljubavi na više jezika je nekakav crescendo u toj jednoj najznačajnijoj, po meni, poruci filma. Jedan. A. Američki. I love you. Engleski je isto. I love you. 2. Arapski. Habdik barz. 3. Albanski. Tetua. Znači, počinje od slova A i trebalo bi da počne sa američkim, kako on kaže, I love you. Sljedeća izjava bi bila na albanskom. Tetua. Ja sam razmišljao kao autor da li da izbacim to iz filma. Pošto smo stvarno tog trenutka bili bombardovani od Amerikanaca, bili smo u jednom odnosu prema Albancima koji također nije bio ljubavan i koji nije ljubavan dugo, nažalost. Ja sam hteo da te obe stvari izbacim iz filma. Međutim, nisam to uradio, naravno, zato što mislim da je vreme u kome živimo ipak prolazi. I mislim da će se za nekoliko godina i ova stvar rešiti na pozitivan način. Tako da su i te izjave ostale u filmu. 8. Češki. Miluju te široki. A jak vejuji njihi. Kineski. O aji nji etiopski. Afgreki. Filipinski. Mahalkita. Ta scena ljubavnih izjava u filmu je glumac Savo i ja kao glumac izjavljujem ljubav mojoj Carmen u filmu kao glumac. A ja kao reditelj sam u stvari hteo tom scenom da izjavim ljubav celom čovečanstvu. Ja sam to ovom scenom u filmu i uradio. 99 francuski, je t'aime i 100 Zulu, mena, tanda, vena. Zašto nisi mlađi? Ovdje da se igra bez ruku, pazi. Vozi bicikla, vozi, dobro, skinemo ove grane. I kao da će da udari glavom tu, pazi. U zadnji moment stagne glavu, igra se kod dete i vozi bicikla. Ovdje svakog jutra vežbam svoju volju. Tako što čekam posljednji trenutak da sagnem glavu i da ne udarim u drvo. Film Belo odelo je film ispod koga se, čini mi se, nekako prolazi kao ispod duge.
Direktor filma Belo delo Slobodan Pavićević. Izvršni producent Petar Ristić. Maska Radica Todorović. Čerka Milana Branešević. Mlada Emica Dačić. Najmlađa Sonja Kolačević. Dreser Sirko Mirko Sirković vam predstavlja Lakija, koji tako uspešno igrao ulogu Petra. Sin Nenad Stojmenović. Prvi vojnik Nebojša Milovanović. Montaža Petar Putniković. Kostimograf Boris Čakširan. Kompozitor Srđan Jačimović. Scenografija Milenko Jeremić. Direktor fotografije Milorad Glušica. Iskusna Katarina Gojković. Vesela Bojana Maljević. Otac Branimir Brstina. Kondukter Slobodan Bodaninković. Kapetan Branimir Popović. Treći pijanac Jovan Ristovski. Mršavi pijanac Zoran Cvijanović. Debeli Nikola Kojo. Mašinovođa Bogdan Diklić. Ulozi popa Danilo Bata Stojković. Gospodin Velimir Bata Živojinović. Makro Dragan Nikolić. Šogoljeva. Lepa žena Danica Ristovski i ulozi Save, producent, scenarista i reditelj filma Belo delo Lazar Ristovski. Poštovani posjetioci, prisustvovali ste jugoslovenskoj premijeri filma Lazara Ristovskog Belo delo. Prijetno. Hvala vam što ste došli večeras. Zahvaljujem se prvo mojoj familiji što me izdržala dok sam radio ovaj film. Zahvaljujem se mojoj drugoj familiji, a to su svi ovi ljudi ovde, glumci i ostali. Hvala. Hvala vama što ste došli večeras da odsanjamo zajedno ovaj moj posljednji san. Nadam se da će ih biti još. Hvala.
Pa, meni se najviše dopalo što je film drugačiji i mislim da nikad pre nismo imali ovakav jedan film, a to je puno optimizma, nade, neke naive onako koji sam možda gledala, ne znam, u Italiji 60. godina. To mi se moj onako. A najviše sam impresionirana hrabrim pokušajem Lazara Ristovskog koji je stvarno napravio jedan onako korak prvi, evo, od glumaca mislim i to mi se onako, i da kažem, nema predivnih kadrova. To mi je onako moj utisak. Sad još uvek i tek sam završila gledanje, tako da mi treba malo da se saberem i da saberem utiske i to, ali u svakom slučaju jako pozitivan. Bili se ti posle 20 godina karijere odvažila na takav poduhvat? Ja mislim da ne. Sad mislim da je stvarno, zato sam i rekla da me najviše oduševilo to, zato što ja mislim da ja prvo ne osjećam se sposobna za tako nešto, a i ne bi preuzela toliko odgovornost na sebe. Hvala ti. Ma neće. Gospođa Rada Đuričin, glumica, vaš komentar na film Belo odelo? Mogu da kažem da sam zaista ceo film odgledala sa radošću, sa nekim uzbuđenjem. Prvo, ja zaista veoma volim i cenim Lazu Ristovskog i već sam čin da sve uzme u svoje ruke i napravi jedan film, za mene je tako velika hrabrost i tako velika stvar da ja zaista sam mu već a priori dala punu podršku. A sada, gledajući njegov film, ja sam zaista oduševljena tim filmom. Toliko me je razgalio, toliko me je oplemenio, toliko mi je doneo neke radosti i zaista, evo sada sam bila skoro na filmskom festivalu u Nišu i mogu da kažem da kad se završio festival, ja sam poželjela gledaocima da bude više filmova sa srećnim završetkom kao što je bio Crna mačka, beli mačor Kusturice i radujem se što će na sledećem festivalu u Nišu biti ovaj film koji će takođe doneti publici mnogo radosti i lepog osjećanja. Hvala vam puno. Nema na čemu. Prijetno. Dinko Tucaković, filmski režiser i filmski kritičar o filmu Belo odelo, kaže... Pa da je potpuno potresno vidjeti ovakav film danas i ovde i da je Lazar Ristovski jednostavno, uvek su govorili da je čudo, a sad je dokazao da je apsolutno čudo. Njegova energija je neverovatna, tako da taj film zrači jednu pozitivnu energiju i ako je neko bio blizu pronalaska tajnog Teslinog oružja, mislim da Lazar Ristovski najbliže tome, pošto očigledno ovaj film radi na toj principu dobre volje i pozitivne energije. Ovaj film je pravi melem u smislu da u situaciji kad je nemoguće praviti filmove je ogromna volja i energija jednog čoveka je pobedila, a ne samo to, ovo je film koji je po profesionalnim standardima sigurno najbolji film ove sezone u ovoj kinematografiji i daje nade da kinematografija može da opstaje van slučaja, nego može da postane činjenica i zbog toga hvala Lazi što je produžio život filma u ovoj zemlji do sledećeg milenijuma. Hvala Dinko. Ne brini ništa, ne. Gospodin Milorad Pavić, pisac. Film Belo odelo vam se sviđa ukoliko smo čuli, ali vašim rečima, šta kažete? To je jedan divan film koji je tačno ono što je hteo da bude. S druge strane, snimiti jedan film o Milica Milša, glumica, takođe o filmu Belo odelo, šta kažeš? Pa meni se sviđa, duhovit je, divna je kamera, divan je scenario, režija, baš ono, Laza je pokazao da je svestran apsolutno i jako me raduje što je jedan glumac napravio jedan dobar film. Da poželiš da igraš u takvom filmu, na primjer? Kako da ne. Mnogo ti hvala. Hvala. Evo i zanimljive prilike da jednu gošću iz inostranstva pitamo šta misli o filmu Belo odelo. To je gospođa Nina Kirelji, koja je direktor Pozorišnog muzeja i Pozorišnog instituta u Budimpešti. Mrs. Kirelji, your comments on White Suit
Yes, I liked it very much, and I like the Yugoslavian films. And it seems to me in this film, two things is very interesting. I try to compare the Czech and the Yugoslavian grotesque and the feeling of grotesque. And it seems to me that Yugoslavian is more sensitive and it's more closer to the folk tradition, and it's very interesting from one side. From the other side, the film, which was done by the actor, has a very symptomatic in the film of our days, has a very nice novelistic narrativeness. I like it very much. It was very unpretentiously, it seems to me, some kind in the Chekhov style, and I liked it very much. Well, since you saw the copy without the translation, I think you had no problems understanding it. Yes, I understand everything because I know Serbian and I speak a little bit Slovenian. Thank you very much. Thank you very much. No, it's okay, thank you. A evo šta kaže Ivana Vujić, pozorišni reditelj. Kako ti se dopao film? Pa, ja ovaj film imam sreću da gledam po drugi put. Prvi put sam gledala vrlo uzbudljivo u Budimpešti, u projekcijnoj sali Budimpeštanske filmskog studija. Mislim da je Lazar Ristovski izuzetan glumac i pokazao je da je jedan čovek izuzetnog senzibiliteta. Film je neobičan, on liči na nas i ja prosto volim celu porodicu Ristovski i uopšte volim porodice, naročito pozorišne, i uvek navijam za njih. Prema tome, neka žive porodice pozorišne. Hvala. Luna Lu, novinar i dama koja sve prati, kaže o filmu Belo delo šta? Pa Belo delo je jedno vrlo fino delo. U ovim okolnostima opšteg sivila i crnila mislim da nam je potrebno što više belih odela, naravno ne na sahranama nego na svadbama ili već povodom svečanih prilika. Ja bih voljela da ovo lepo raspoloženje koje se nosi iz sale bude raspoloženje koje će bar 25 minuta potrajati na beogradskim ulicama posle izlaska iz bioskopa. Čika Laza je dao sve od sebe. Videli smo koliko on je jedan šarmantan čovek, koliko je sposoban i koliko ume da svoje kolege dovede do maksimuma. Zahvaljujem. Molim. Duška Jovanić, novinar i urednica M magazina, kaže o ovom filmu da je muški, ženski ili šta već u globalu. Pa nije ni muški ni ženski, malo je maštovit i poetičan, ali odličan. U Lazi jako dobro stoji, Belo delo. A pošto smo ga mi u M magazinu nazvali Balkanski komandos u vozu za Hollywood, mislim da je to jedna dirljiva priča iz života Lazara Ristovskog i sve to što je trebalo da uradi i morao da uradi da bi mi gledali ovaj film je zaista svojevrsna avantura i scenarij je na momente apsolutno genijalan, duhovit, i svi komplimenti na ovom Lazi koji se najozbiljnije sprema da dobije i Oskara kako je odavno najavio u nekim svojim drugim delima. Hvala. Darko Bajić, reditelj, danas u Grao o belom odelu, kaže... Majko, kako su to, i crvene mašne. Sve onako. Pa ništa, evo kažem, teo sam u stvari, zato sam se i obukao ovako, teo sam da najavim moje večeri da ću u sledećem mom filmu ja da glumim. A kako da shvatimo ovo? Pa da imam talenta. Koji je komentar o filmu? Šalim se, pa dobro, malo su svi počeli da se mešaju u našu rediteljsku profesiju, pa onda moramo malo da reagujemo i mi, nije to baš tako jednostavno. Ali ovako, kad tu prvu žauku bacimo, onda možemo da kažemo da je ovaj film pun emocija i ja jednostavno čestam mom prijatelju i sjajnom glumcu i čoveku s kojim sam ja otkrivao svetove pozorišta i svetove filma zajedno. Mogu samo da čestam i da kažem da je uspeo ono što mnogi reditelji ne uspevaju. To je uspeo da otvori srce, uspeo da bude iskren, uspeo je da samim time bude i slobodan u ovom filmu. I zaista napravio jedan svoj film koji je apsolutno od pete na njegovoj cipeli do čuperka na kosi liči na njega i brka njegov, jeli?
I ja mu čestitam. Mislim da je to ovako najiskrenije jedan lep film. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Vranešević, inače vrsni muzičar, danas u publici, u ulozi gledaoca i tate jedne novopečene glumice. Kakav je komentar na film Belo delo? Pa meni se sviđa baš zbog toga i razgovarao sam ovde i sa nekim prijateljima koji su od filma, da je to sigurno jedan drugačiji film, što je uvek velika stvar i da nosi neki svoj pečat i da je pokrenuo jednu drugu vrstu filma koja je na neki način baš velika stvar, zato što su i veliki glumci igrali male uloge, ali sjajno, i da je ono što je jako bitno, koji su recimo filmovi neki nagrađivani u Kanu ili tako dalje, koji ima jedan minimalistički pristup, znači nema nikakvih preforsiranih detalja, što je, ja mislim, jedno potpuno novo poglavlje našeg filma. Tako da tu mislim da su svi glumci, kamera sjajna, sve zajedno, da je potpuno ima svoj tok. I ovde neki moji prijatelji kritičari koje ja cenim su rekli da je to velika stvar da jedan jugoslovenski film ima pravi svoj tok. A komentar na ćerkin debi? Pa svako će to reći da je otac nepristrasan, ali evo ja sam čuo od drugih, čestitaju, kažu da talenat se prenosi. Prema tome, ja mislim da to dovoljno govori o svemu. Pa čestitamo i mi. Da, hvala. Hvala. Može. Gospodin Dragan Marinković, filmski reditelj o filmu Belo delo. Pa ja sam jako zadovoljan, ja volim tu vrstu filma, mislim da je Laza uspeo da sakupi jednu energiju na jednome mestu, bez obzira što mu je bila podeljena i kao glumcu i kao reditelju, producentu i scenaristi. I uspeo je da ostvari jedan zaista lirski film koji se meni zaista dopao. Vama kao školovanom režiseru ne pogađa sujetu to što je Lazar Ristovski, koji nije školovani režiser, snimio film? Ne, pa to nema nikakve veze. Lazar smo već 30 godina prijatelji i prvi film u kome je on igrao na akademiji igraju u mom filmu. Tako da se mi jako dobro poznajemo, ali meni je jako drago da sva ova druženja, Lazar je zaista komunikativan čovjek. Znači on se družio sa svima nama pored ovog druženja sa glumcima, tako da je uspeo da vidi nešto što je sigurno dobro i uspeo je da napravi jedan zaista sjajan film. Meni je film sjajan. Hvala vam puno. Poštovani posetioci 44. međunarodnog sajma knjiga, dobar dan i dobrodošli na predstavljanje knjige Belo delo Lazara Ristovskog. Nisam se plašio sudbine, prizivao sam je. Ona se prikazala kao vetar koji se pripada pravkama na livadi, da bi se preko njih neopaženo dovukao do šume, iznenada šumsko drveće svojom snagom i napravio u šumi lom i nered. Posle koga se šuma dugo oporavda da čujemo jedan odlomak koji će nam autor Lazar Ristovski pročitati iz Belog dela. Kleknem na kolena i počnem da je ljubim cipelice. Ona mi izmiče sredinom između šina. Ja ljubim tragove kojima je hodala. Ljubim pragove između šina. Belo delo mi već prljalo na kolenima, crno od katrana u koji se tragovi potapaju da bi trajali što duže. Odneo vrak šalu, vidim ja, ali idem dalje. Sudbina me lomi, a ja se povijam kao mlado drvo, ako se oduprem, skršit ću. Puzim pred njom i ljubim joj noge. Oženit ću te, samo majku da sahranim, Karmen, i bratu da odnesem belo odelo. Jesi li stvarno nevina? Meni ne smeta iako nisi. Ako je kurva koju godinu u Srbiji, morala je da ih ima na 100, ali meni sada ništa od toga ne smeta. I love you, Karmen, kažem ja zaljubljen. Ne zovem se Karmen, menja zovut Njurka. Milo mi je što je progovorila na ruskom, volim ruski, učio sam ga. Zamolim je onda kao dete kad moli za igračku. Mnogo ti je lepa, daj mi još jednom da ti je vidim. Ona me pogleda onako odozgo, pošto sam još uvijek bio na kolenima, zadiže haljinu koja je onako jedva bedra pokrivala. Bila je bez gaćica. Pitam ja i ne čekam odgovor. Bog ne vidio. Ostade mi zubima nekoliko njenih od znoja mirišljivih plačica. Jao, ne zubima budalo, jao ona. Šta si poželeo? Upita me gledajući kako kupće. Na 100 jezika sveta reći će iz
izjavit će svoju besmrtnu ljubav glavni junak filma Belo odelo, a i romana Belo odelo, čiji je autoklasan. On među vama koji su videli film Belo odelo, a njega su u našoj zemlji odelo samostalno, autonomno, autentično, umetničko, književno delo, a ne predložak ili dodatak filmu. Reč više o romanu Belo odelo reći će Marko Nedić, književni kritičar, esejista, istoričar i pripovedač. Najvredniji deo ove knjige. Mi smo svi bili radnici bicikla, sve dok nam Titovi krediti nisu omogućili da kupimo piće, a onda smo se samo 10 godina vozili u pićama, pa je počeo novi rat. Sećanje Lazara Ristovskog nam ovde ničeg zapravo i nema. Zastavnik Sava i njegov dvojnik sa kojim ima jedini ljudski kontakt. Će to biti najspektakularnija promocija na sajtu knjiga i sam siguran da ćemo uspeti u tome, ali ja moram da kažem nešto spektakularno na početku samom, da bi opravdao ovo obećanje koje sam rečenica glasi ovako: ovaj roman Laze Ristovskog neće dobiti Ninu nagradu za najbolji roman godine. Ovo je rečenica spektakularno toliko što je nikad niko nije izrekao ni na jednoj promociji, jer po svodovima ovog zdanja, širom ovoga grada održavaju se stotine promocija, predstavljanja, premijera nekih knjiga, svaka od tih roman i prosto osjećam potrebu da to fantastično iskustvo podelim sa vama. Pre godinu dana, negdje u ovo doba, na 3 dana pred završetak Venecijanskog festivala, ima vrlo zanimljivih romana koje uopšte ne možete prepričati u 3 rečenice 4, ali je Ristovski ispunio formulu dobro političkog filma, njegov film i njegov roman staju tačno u 3 rečenice. Kasnije, negdje u januaru, čujem da on već snima film, u martu počinje bombardovanje, on montira tog mog vodnika Skonjevića, nisam zaboravio. Ja sam sanjem da jednog dana sretnem njega ovdje, da mi on kaže na ovom sajmu jednu knjigu poezije, to ne bi bila najgora knjiga poezije koja se pojavila na ovom sajmu. Ja ću brzo završiti. Sad prelazim na sam roman. Roman je ispričan u prvom licu, što je strahovito. Marko Nedić. Neće čuti ovo što ona govori. Jedno od najspektakularnijih promocija književnih dela na 44. sajmu, kada govorimo o izdanjima posvećenim filmskoj umetnosti, imala je knjiga Belo odelo autora Lazara Ristovskog, autora istorijskog filma. Gospodine Ristovski, rečeno je da je ovo drugo izdanje, da li se znači da je prvo raskidato? Evo imamo i prvo izdanje. Prvo je, nije raskidato, prvo izdanje sam ja podelio gledalcima filma Belo odelo. To je bilo 1000 primjeraka, a ovo drugo ćemo da prodamo. Gospodin Ristovski zaista nije često pojava da glumci pišu i romane. Danas su neki od kritičara čak vaše rukopisne poredili sa Branka Ćopićare, rekavši da ih ovaj junak veoma podsjeća na Poetinu Pisaći ili te kratke rečenice koje su i kod gospodina Ćopića bile vrlo izražene. Da li ste se prepoznali u njemu? Ja naravno nisam imao uzora kad sam krenuo da pišem, niti pretendujem da budem neki veliki pisac. Međutim, knjiga je tu, a preporučujem da ljudi pročitaju pa da daju svoj sud o tome, kao što su gledalci davali svoj sud onome što sam ja kao glumac radio i sad kao reditelj. Prosto, eto, tu je sve otvoreno. Vaš film živi svoj život u bioskopu, ova knjiga će dakle živjeti svoj život u knjižarama. Šta je ono što vi kao autor poručujete u knjigu, a što je razlikuje od filma? Dakle, šta će gledalci filma moći da pročitaju koji što nisu videli na velikom platnu? Sve ono što nije moglo da uđe u film, ušlo je u knjigu. Dakle, sve moje observacije, sve moje razmišljanja koje sam imao i koje sam beležio sa strane pored scenarija, koje bi mi olakšale da napravim film lakše, sve je to ušlo u knjigu. Dakle, ono što je bliže izvednom rodu, sve ono što je možda preintimno čak da bi ušlo u film,
ja sam našao načina da to stavim u knjigu. Knjiga je jedan odraz, ako mogu da kažem, moje duše. Ako gledamo vaš film i čitamo vašu knjigu, ostavljam da vi već razmišljate o nekom novom projektu. Razmišljam o mnogo čemu, razmišljam o novom projektu, ali je bilo para za njega. Hvala vam. Cio, samo tebe snime, Cio. Halo. Majo, i da stalno svoje pozdovanje. Slavo, nemoj da zaboraviš, molim te ovo. Prijatno. Prijatno. Bravo. Samo što mi imamo našu kulturu. Samo dokument. Super da treba gledovanje nekome. To i to, evo sad gledaju. Nemaš prazno? Nemam prazno, ništa. Čekaj, sad ću ti ja za se prazno. Dan za danom, godine za 60. iluzije. Cilj opravdava sredstvo. Cilj opravdava Pa nismo, samo po jedno, ništa više. A tamo, a? Ajde ćemo. A gdje je Dik došao? Tamo je Dik, jednog se. Mi smo ovdje tu radili, Da ne smatramo iz moda. Pa delete da ti priča još kako je bilo. Ne, to ne priča o tome nikad. O tome nikad. Ovako malo priče. Ja sam shvatio bio pre 10 dana
Bukvalno sam ga namirisao, razumeš, odlučio sam se od centra nešto za decu, prvo cipelice i rekao, ajde ovo tako, laki san. Tek sam sad video radeći na ovom filmu sve te neke druge uloge, znači ulogu scenariste, reditelja, producenta, koliko je u stvari lagodno i lepo biti glumac. Sad sam stvarno video da je glumac gospodin čovjek. Tako da ću možda, to je jedan posao koji me zaintrigirao iz nekoliko razloga. Jedan od nešto trajno, nešto autorsko. Gluma je manje više, kažu svi, ovdje se javim mi telefon kad imam, pošto ja radim sve uloge, pa i ulogu producenta. Alo? Da? Dobro, super. Kad ćemo se vidimo? Aha. Aha, dobro. A kad ćemo se vidjeti? Ne, možda danas ne. Pa možemo sutra. Trebam još para za kopije, pa sad radim na tome. Aha. Ali kad onda? Kad danas? Ja sam sad u vozu. Idemo za Sremske Karlovce i onda se vraćam za Beograd. Jedino ne znam večeras. Aj pa ćemo se čuti, pošto smo stvarno u programu direktno da im ne trošimo sve ovo vreme, znaš. Važi. Bravo. Eto, dakle, sad se vidi šta sam sve morao da radim tokom filma. Tako je bilo i na samom snimanju. Nije baš ovako, naravno, ipak sam uspio da sačuvam jednu koncentraciju za to što sam radio. I to se rasporedila više. Ale čekaj, nemoj, ja viš da pravim atmosferu. Mogu vas priprema za to, treba kraćenje potići, normalno znati. Hoće kraćenje ne bude neka jaka. Ako ima čizme, možda proći. Znaš da sam vidio da je rekao, što ne rekao ja Simi da stavi jedne čizme u kola. Imamo mi čamac. Da, naravno za vas, okej, Belja iz Banca, mi smo iz Luge, to ste već... Nemoj Dejan da slika. Toliko meterno Dejane, pa šta? Dobro, to ćeš meni dati za privatno. Evo, sad ćemo jednu malo ovako namještenje. Ajde, stvarno nešto... 25-icu posao. Ne znam, samo sa Niša, šta ćemo da radimo? 26. Evo, mi smo, na promocije to bilo... Da vam kažem, nema potrebe uopšte uzredati za zbog nešto. Nađemo, bit ćemo se vodonapojnika, sretimo. Kola imamo sad, kola, Samo za te stvari. Samo za te. Krenemo da to odradimo 2-3 stvari danas. Gledaj, ja pravimo plan, ja mislim da će biti već gotovo. Utorak krećemo, gotovo. I od materaj. Na ladnu. Ima malo limona. A dobro ti je palo na pamet, reći, taka sam je. Ima dvojica. Ivane, daj neku lošu pivo. Odgovori nami na pitanje. Od čega? Ne ime. Koji će ovaj boje se? To. Kuvare, radi kagom. Radim. Dajte, stavimo ga, se vidimo. To ne vredi, jer zakući ceo posao i samo idete što. A prvo nije hteo. A prvo nije hteo.
Seven. To nam pire. Šta? Šta? Kakvi osjećaj što to kao prvi put gledaš? Onda se pripremim, znaš, ovo je prvi put da sad nisam ništa videla i sad ću ono... Njega Lazar malo. Voli, ko pročita? Uču i gledaš me. A gledaš u kameru. Zovemo petak sad, prošle kao da i ova moja se javi kao dobro tvoja, nema problema koja je upremečena. Fašističkog terora, znaš ono što su imali 40. Ja zradim za vas, ovo je lično dokumentarno, znači za nas. Za vas. Zamišljam pogled. Romantika. Da. Tako se zove voz. Inicijale sve zajedničke. Neke u zagradi pa inicijale su zajedničke. Kaži. Kaži. Loza? Ne, vidimo kao ovo, može. On je diletant, jedan čoveče, ne možete mi... Loza. Ne, nemam sada. Mazi što sledi ovdje. Žive. Ona čašica. Ajde, Mišo. Živjeli. Belo odelo. Onda bude špica. Na nekoj svadbi gdje je muzika bila odmah. Kako ne bih šetali taj.
To je pravi uniformisan. Mašinska služba, što se vidite. A to je uniformisan, ekstra nabiju. Sviđi od Mikova. Nema Kontrola nije umešana, neće bila isključena. Gotovo. Gotovo, profesionalna forma. Osjećanje krivice, imao sam takav utisak, gledam film. Koliko srpskih jezika znate da izgovorite reći ovo u tebe ili u njoj? A ja sam to bio sve vremena naučio na 100. Ja sam napravio jedan da li lik u tom blizak tebi, onako i ka filmove? Ja sam napravio jednu veliku audiciju u Kijevu. Vidova Kustrc, vidova Paskanović, Majruka i htjela da rade. Interesantno, vrlo. Isto to vreme mi smo putovali. Drži tu etiku taje, motivacije. Ono biće puna pozitivna energija. Hoćeš ti da osjetiš sigurno? To ćemo, da. Hoćeš da vidiš. To ćemo u paketu, možda prođemo šalim. Evo, on to drži u kompjuteru, u mailu. Izvolite. Za vas. Ja vidiš ove Sve u redu? sve. Uspešno. Jeste. Svima se uvijek. Ajmo, ajde idemo tamo. Pa lepiš da je četvrta. Idemo sad u razvedanje. Šta se? Vidjet ćemo sad ću ja vidjeti. Ja koliko sam vidio ne prepoznajem nikog više. Ugasi snimanje.